PSUV, se pravi mali mestni pustolovec, kakorkoli ga imenujemo, so običajno modeli, ki prinašajo tudi največje količine vsaki blagovni znamki. Ta segment je v zadnjih 4 letih v Sloveniji se podvojil in Toyota je dejansko zadnji, ki prihaja v ta segment. Čeprav smo leta 1994 ta segment ustvarili z prvo generacijo RAV4. In če gledam tistega RAV4 iz leta 1994 z Yaris Crossom, vidim kar nekaj sinergij oziroma primerjav in to me navdušuje, da bomo s tem modelom dejansko, po mojem mišljenju, naredili preboj tudi v Sloveniji. Combination of a hybrid system and an all-wheel drive system is really unique in the segment, so you cannot find it in any other of our competitors. We listen to our customers. We have also done some market inquiries to understand what are actually customers expecting in this segment, and we could understand that there is a demand really for such all-wheel drive solution, especially in more mountainous areas. And of course, we have the heritage of our SUVs. We have the technology in Toyota to provide such kind of all-wheel drive system, even adapted to BSUV, so it was a match which we could easily make. Imajo tehnologijo, ampak imajo tudi znanje, pa izkušnje seveda. Torej, znali so vse skupaj povezati tako, da tehnika niti ni preveč zakomplicirana. In to je vedno dobro, na dolgi rok. See the two motors in the transaxle, then one of them is a driving motor, so it directly provides a torque to the wheel. One of them is a generator from the engine, so sometimes it's go to the charging the battery, sometimes go to the front wheel to provide the power. So this is the basic concept of our Toyota hybrid system. Four-wheel drive, actually the front component is the same, and additionally we have the rear motors, and it connects to from the battery to the front motor, also rear motors. So this is an additional component for the four-wheel drive. Običajni način preferira vožnjo s samo prednjim kolesnim parom, programa Snow in Trail pa stalno poganjata vsa 4 kolesa. In medtem ko program Snow dozira moč bolj nežno, torej bolj snežno, pa terenski program Trail zagotavlja, da je moči v vsakem trenutku na razpolago kar največ. Seveda zato, da se recimo tudi po blatu ves čas vozite, da ne obstanete. Ampak 4-kolesni pogon naj bi kljub temu navdušil predvsem bolj zahtevne evropske meščane, okoli 20% naj bi jih bilo. V bolj hribovitih krajih, torej seveda tudi v Sloveniji, pa bi utegnil biti ta odstotek celo nekoliko višji. Vprašali pa smo tudi, koliko so Yarisa Crossa prilagodili našim slovenskim ovinkom. Kajti terenci, ki se peljajo dinamično, so lahko zelo trdi. Yaris pa hoče biti tudi udoben. We keep the center of gravity as low as possible in the car. It means that we have, first of all, positioned the engine and the transmission as low as possible in the engine compartment. Then, secondly, we have now a new lithium-ion type battery, which already saves about 12 kilograms compared to the previous battery. And then we are using also high-tension steel or some plastic components to keep the total weight down. And then secondly, we have adapted the suspension. So what we have done is we have increased the suspension rigidity on the rear by 29% by adopting a new torsion beam. Also on the front, we have increased the new stubby bar, which is more stiff, so that all the roll stiffness goes into the hardware components, that we do not have to put them in the shock absorbers or the springs, so that we can yet keep a very agile, good handling performance, but on the other hand also keep a very comfortable ride. Pri tem terenskem Yarisu pa je pravzaprav bistvenega pomena prav to, da mu je ime Yaris. Veliki Yaris, terenski Yaris, Yaris Cross. Ker to pomeni tudi, da je zasnovan po filozofiji Big Small. Torej, avto je majhen po zunanjosti, ampak velik po vsebini. In če smo pri malem Yarisu rekli, da je zadaj prostora bolj malo, da je avtomobil postal vozniški v primerjavi s tistimi starimi nekdanjimi Yarisi, no, za tiste, ki rabijo v majhnem paketu veliko prostora, no, prav njim namenjajo Yarisa Cross. No in ta velika vsebina seveda se kaže tudi v prtljažnem prostoru. No, ena zanimivost je zagotovo ta
prtljažna polica, ki bo zahtevala nekaj vaših ročnih veščin. In sicer tole polico boste dejansko lahko takole enostavno zložili in ponavadi ne vemo točno, kam bomo te police pospravili, no v tem primeru lahko to skrijemo kar v dvojno dno. With a smart cargo space, which has a lot of modularity, you can fold the seats 40, 20, 40. You can adjust the deck board height. We have a flex belt system, which you can use to fix goods when you go shopping. We have a kick sensor, which opens the boot just a kick underneath the bumper. Perfectly fit for city usage conditions. Tudi Yaris Cross ima praktično vse elektronske varnostne asistenčne sisteme, ki spadajo v modern avtomobil. Jutranji zastoji bodo tako bistveno manj stresni in dolge poti bolj udobne. Novost pa je recimo možnost, da vaš avto vsakič parkira samodejno na do centimetra isto pozicijo. Ne malo bolj levo in bolj po strani, ne, točno na isto mesto, samodejno. Pozicije 3 vaših izbranih parkirnih boksov lahko v avto kar shranite. Še ena od novitet v tem Yarisu Cross pa je recimo sistem zabavne elektronike, se pravi infotainment sistem in lahko že po nekaj prvih kilometrih preprosto rečemo končno. Bistveno boljši je kot pa sistemi, ki smo jih doslej poznali v Toyotah. Tu najdemo tudi sistem My Toyota Services in ta poveže naš avtomobil z aplikacijo My Toyota. Ena od recimo koristi tega sistema je tudi to, da lahko svoje preference shranite v svojo aplikacijo in potem, ko se odpravite na potovanje, najamete tam eno Toyoto, lahko pa tisto Toyoto preprosto prenesete svoje preference in je vaša Toyota ukrojena točno po vaših željah. Ampak v resnici pa bistveno več štejejo tiste funkcionalnosti, te aplikacije, ki imajo direktno povezavo z našo denarnico. Aplikacija namreč beleži način vožnje. Izračunati zna recimo, koliko časa se vozimo na elektriko. In kot je pokazal naš preizkus, ki smo ga izvedli skupaj s 3 testnimi vozniki iz vrst gledalcev avtomobilnosti, se lahko po mestu vozimo tudi več kot polovico časa samo na elektriko. Zmagovalka Špela Zakrajšek je recimo kar 81% časa vozila samo na elektriko. In to na 100% zeleno, čisto elektriko, pridobljeno sproti z vožnjo. Ne pa na elektriko šoštanskih dimnikov. Beleži nekoliko je naš režim vožnje okolju prijazen, pa se ne odraža samo v stroških za bencin, ampak tudi v popustu za zavarovanje, pri servisih in pri ohranjanju vrednosti avta. Podatke o vrednoti nova Toyotina finančna institucija, zakaj so jo ustanovili, pa izveste z vašim naslednjim klikom.